as these processes are unfolding, I want to go to the Integrity Committee. I am clear in my mind. I have a clean conscience. Tonakgolo ya Gauteng David Makhura o tlhola ntšhitše sa mafatleng a gagwe ka ga ditatofatšo tšeo di begilwego mafelelong a beke ya go feta tša go mo šupa ka monwana go abeng ga dithendara tša go ja dimilione tša diranta tša ditlabakelo tša go itšhireletša kgahlonong le twatši ya corona. Makhura o re o amogetše sephetho sa lekala leo le kgethegilego la dinyakišišo SIU sa go ya kgorotsheko le go nyaka go buša tšhelete ya mmušo yeo e utswitšwego. O lekile go itlhalosa go seo se boletšego ke motlhankedi wa peleng wa matlotlo kabelo lehlonya diafitaviting tšeo di išitšego kgorotsheko tšeo di rego Makhura le mo lekgotlaphethiši wa peleng Bandile Masuku gape le tlhogo ya lefapha Mkhulu Lukhele ba mo file maina a dikhamphani tšeo di swanetšeng go tshwalwa go tla go aba dišomišwa tšeo ka profenseng. We are happy about the judgment that money must be recovered. There's an area where he makes reference, the judge, to what is in the affidavit, which is not in the affidavit. So we have tabled that application. I've tabled that application because substituting the office of the Premier to the Premier is no small error. Makhura o gatelela gore o kgatlhanong le bomenetša. The only thing I'll fight for is my personal integrity. I have nothing else than my personal integrity to defend. Ka ga COVID-19 ditsebi di re go išwa ga naga leatong la boraro la kiletšo ya mesepelo go tswetse di enywa empa ga se tšeo di ka tlhabelwa go mogolokwane ga bjalo. Lefapha le re le na le boitshepo ka maitokišetšo ao šetšego a dirilwe go tla go aba meento ya COVID-19. We've got over 700 sites that are currently registered with National Department of Health as vaccination sites for phase 1 and for phase 2 and 3, which I'll deal with in the next slide. We already have 2,000 identified sites, and we're going to use as many sites as possible. Le fetotše gape dipego tša bašomi ba tša maphelo bao e seng ba hwetša megolo ya bona le tshepiše gore ba tla ikhwetša ka la 4 February. Le boletše gape ge le dirile kgopelo go lekgotla la tša maphelo ka monageng go dumelela dingaka go šoma pele ba ka ingwadišetša.